Kawai ke arcaka kabadon yu registration number AS Kasanj Sanot Kenai Sau kabadang peniang harut surok halumoba dong lau lengdo blok 4 kelas 1 uno. Kane ke arcaka kadai jong samlas ngain borlang lartang basyong saawai haying kakong ilengdo. Katkum kajing tu samlas ngain borlang. Baman kapor uju peniang baik harut surok batkam da jengai than na ketiga ying. Here om judon ki batam ti tamjat here kenit kunsan haka step jokas ngi balang ka arp hosau terik jamang. Haba ulamud melik treno ula lapan ban ba ketiga baik kelas 1 uno. Ulai tu ba kane kajing syatu kalak banja kapor step kabaderu hakikanta penlibding. Bad halor kane kajing jia usamlas ngain borlang lartang ula ban ujor da ki ijahar hajalu para upus.